Taka jingangnud ban pynjyrngam ya ka may mariang khamtam ban khring ru ya ka jingitynnad ka surok ba National Highway 6 hakita Nongpoh. Ki Trai jo ka LC Woodland Dhaba lambat ka Jiva Veg Restaurant ha ka jingïatreilang ru ki bor ka National Highway Authority of India ki lalit ban thung haduh 6,000 tylli ki tynrai dieng ha baroh shilynter ka surok NH6 kata ha ka thaiñ Mawdiangum terter ba cha ka thaiñ Umlyngkdait ha Nongpoh. Ha ka ni ka sienjam jong ka Woodland Dhaba ba ka Jiva Veg Restaurant la ay man siem ru da ka Dorbar Shnong Mawdiangum ka Dorbar Shnong Umlyngkdait ha ka ba la sakhi ya ka jingïatreilang na ru Bah Jo Nongrum Trai ka Woodland Dhaba Jiwat Vaswani Trai ka Jiva Bah Rexson Warjri Rangbah Shnong ka Mawdiangum Bah N Makado Rangbah Shnong Umlyngkdait na lor ki he jong ka NHAI. Sabuna ini minta kasih kalau ban pynjyrngam yang ini ke highway ini tambah pintar ban safe ke environment ningkong kada ladai ningkong ka jingkersan ka bangiyo ningkong yang songo ya Shnong Bah Rex ibala aimen sia mingi ba ibala tre ban lang mingi ka ni kapor ibala ban aimen sia mingi bangin ya trish tom ya kani ka thung dieng thung sit kaman wara ka pynjyrngam ya kani ka mariang jongi te nakaliang ka Shnong ru jingïatreilang ya kani katam ya kani ka cikung ini ru kade ka jidan benta ka LC Woodland Dhaba ka Jiva Veg Nongpoh pat ka Shnong Mawdiangum kumju naka nakaliang ka na hype pat nakaliang na haylo ay tilang iba ini kan iba bomik iba la ay permission ini bangin thungi gini gidi so tidak dokumen tahu tak sih abang iyo kan thungi gidi angin thung ni put ban pada apa kita juga nah ya ni kapor ngai play ai Bah Jo Nongrum kumju di Trai juga Jiva Veg kumju di Jiva Veg juga Oleh kemudian ini Shnoi bania sakilang yang kedek tunding Shnong ikan ben bania tunding kalau kita toy nam taka mariang jongi kepada kami ya environment pokok yang aku boleh di member juga Shnong katau juga extra member ke subkia lang hari ini bania don lang bania sakil lang akan men benalian jongi ba wujud naga Jiva Veg bagi dia subkia benda persa ini keding bagi thung dasi kadang ba ini gigi thung di thung da long pakai kiban im bagi banne bagi ju balong ke toy ya klawe juga beri ke ju. We have to save the environment for our future generations. We are planting the trees, and after planting, we'll be taking care of the plants, and we are planting it near a restaurant so that we can nurture it, make them grow, and just not only planting. We need to take care of them for some years, and we have started this mission from Jiva Cares, and now we are lucky with the headman is joining with us, National Highway Authority and LC Woodland. We are all joining together. We need to work together and do something about the environment, because when our children grow big, this is actually something they have done. So we are trying our best in our own little way. how many plants are there as like you're planning 1,200 this time. 600 we are planting this side, 600 we are planting this side.